салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. имсол ҷадвали премер-лигаи Англия дар қиёс ба мавсимҳои қабл тамоман фарқкунанда ва ҳатто ҳайронкунанда ҳам ҳаст. шояд чанд ҳангомаи худ сенсатсияҳои футболӣ ҳам ба миён биёяд. яке аз он сенсатсияҳое ки шояд ба вуҷуд ояд, ин дар минтақаи лигаи чемпионҳо хотима додани мавсим аз ҷониби дастаи Ньюкасл Юнайтед бошад. боз мегӯянд пул нақш бозӣ намекунад. аз рӯзе пулдорони араб ин дастаро харидорӣ кардан, рақобатпазирии ин даста дар арсаи премер-лига тамоман дигар шуд. дастаҳои зурро шикаст медиҳанд ва феълан дар мавқеи сеюми ҷадвал қарор доранд. дар охири моҳи декабр сармураббии ин даста Эдди Хау гуфта буд ки ҳама чӣ дар дасти мо аст. мо ягон хел шубҳа надорем ки қисмати дуюми мавсим барои мо мушкил афтад. ҳама чӣ хуб сипарӣ мешавад. мо ба худ боварӣ дорем ва омодаем ки дилхоҳ даъватро қабул намоем. ба назар чунин мерасад ки Ньюкасл воқеан ба пайроҳаи нави рушд қадамҳои устувор мемонад. чӣ гунае ки Челси чандин сол қабл ҳамин корро карда буд. дар минтақаи лигаи чемпионҳои ҷадвали премер-лигаи Англия ҳарифи аслии Ньюкасл ин дастаи МЮ аст ки бозии охирини худро бо Арсенал бой дод ва дар мавқеи чорум ба 39 хол меистад. Ньюкасл ҳам 39 хол дорад. аммо чанд далеле ҳаст ки ба лигаи чемпионҳо рафтани ин даста моро бовар мекунонад. Ньюкасл 6 бозии охир ягон гол ба дарвозааш сар надодааст. ҳатто дар бозии охир муқобили Кристал Пелас ва охирин дастае ки ба онҳо гол зада буд, ин Саутгемптон рӯзи 6 ноябр буд. ин даста аз аввали мавсим ҳамагӣ 2 маротиба аз 1 гол зиёд сар додааст ки ин муқобили дастаи Сити 3-3 ва муқобили Ливерпул 1-2 буд. ба Арсенале ки имсол қариб ҳама дастаҳоро путу пурах мекунад, ҳатто иҷозаи голзанӣ дода нашуд. Ньюкасл аллакай 15 бозӣ шуд пайҳам ба шикаст дучор намешавад ки аз ин 9 ғолибият ва 6 мусовӣ доранд ва ин марҳилаи бебохт барои бошгоҳи мазкур рекорд ба шумор меравад. онҳо охири моҳи август аз дастаи Ливерпул шикаст хӯрда буданд ки то ҳол дигар ҳеҷ дастаи шикасташон надодааст. хатти ҳимояи пурқувват мисли ба истилоҳ сутум калиди асосии муваффақияти дастаи Ньюкасл аст ки ин мавсим ҳамагӣ 11 гол ба дарвозаи худ сар доданд. мавсими гузашта онҳо дар 4 бозӣ аллакай 11 гол сар дода буданд. агар Ньюкасл дар мавқеи сеюм ё худ дар чоргонаи ҷадвал мавсимро хотима бахшад, пас ин яке аз бозсозии аҷибтарин дар таърихи премер-лига хоҳад буд. раҳбари бошгоҳи мазкур дороияш ба 240 миллиард фунт стерлинг баробар аст. онҳо метавонанд бе ягон мушкилӣ ҳамаи бозингарони зири дунёро харидорӣ намоянд. вале чӣ ба ман писанд омад, онҳо исбот доранд ки ба футболбоз маоши хубу шароит муҳайё кунед, ба қавли думи шерро мекунанд. дебюти Роналдуро тамошо кардед? Криштиану аввалин бор дар ҳайати Ал-Наср дар бозиҳои расмӣ иштирок кард ва ин рӯзи якшанбе муқобили дастаи Ал-Иттифоқ ба миён омад. Руди Гарсия сармураббии дастаи Ал-Наср Роналдуро дар нақши ҳамлагари марказӣ гузошт ва дар қатори Роналду ҳамрагари дигар Талиска низ хеле олӣ бозӣ кард. барои тамошои бозии дастаи Ал-Наср ё Роналду кулли минбари майдон аз мухлис пур буд ки ба иттилои расмӣ беш аз 22 000 мухлис вориди майдон шуда буданд. ин пӯшида нест ки аксарияти мухлисон ба хотири Криштиану ба тамошои бозӣ омаданд. ҳатто мухлисон аз мамлакатҳои дигар ба ин бозӣ омаданд то Криштиаnuро бубинанд. масалан мухлисон аз мамлакати Миср дар он ҷо хеле зиёд буданд. Роналду дар бозии дебютии худ ягон гол назад. ҳамагӣ 4 зарба ҷониби дарвоза дошт ки 2 тоашро сад гузоштанд. 1 тоаш аз паҳлӯи дарвоза рафт ва танҳо 1 зарбааш мустақиман ҷониби дарвоза рафт ки мутаассифона барканор карда шуд. танҳо 1 маротиба кӯшиши дриблинг намуд ки муваффақона анҷом ёфт ва 3 маротибаи дигар тӯбро аз пеши пояш гирифтанд. 1 маротиба офсайд ба қайд гирифта шуд ва 2 маротибаи дигар барои ҳамдастаҳояш шонси голзанӣ пеш овард. марҳилаи шикаст нахӯрданҳои худро дар бозиҳои дебютӣ Роналду ҳанӯзам идома медиҳад. ӯ дар 6 дебюти кардааш дар ҳаёт ягон маротиба шикаст нахӯрдааст. 5 ғалаба ва 1 мусовӣ. ӯ 1 маротиба кӯшиш кард зебогиҳои бозии худро нишон диҳад ва бо услуби қайчӣ кӯшиши зарба задан кард, вале ин зарба ҳам болотар аз дарвоза рафт. танҳо Талиска тавонист ки голи ягонаи дидорро занад ва дастаи Ал-Наср бо ин ғолибият ҳоло дар мавқеи аввали ҷадвали чемпионат қарор дорад ки баъди онҳо рақиби асосӣ дастаи Ал-Ҳилол бо 1 холи кам меистад. рӯзи 26 январ Роналду имкон дорад дар фаъолияти худ боз як ҷоизаи дигар кор кунад. бозӣ дар Суперҷоми Арабистони Саудӣ бо дастаи Ал-Иттиҳод аввалин бозии ҷоизавии Роналду дар ҳайати Ал-Наср мешавад. гумонам Роналду аввалин ҷоизаи худро аз чемпионати нафақахӯрон ба даст меорад.
هلند باز خطری کرد و این الکه چهارمین خطریک نروژی در نیم موسم است و شماره گل‌هایش هم از اکثریت دسته‌های پرمیر لیگ انگلیس زیاد شد. حتی چند دسته به حد ارلینگ هالند گل نزدند. روزهای اخیر پپ گواردیولا از مشکلات دسته حرف میزند، ولی شاگردانش گلزنی را همان ادامه میدهند. آنها وولورهمپتون را با حساب 3-0 شکست دادند و همه گل‌ها را ارلینگ هالند زد. با شرافت هالند حالا گواردیولا گردن خود را بالا میکند. او در 14 دقیقه یک باره 3 گل به هدف رسانید. گواردیولا بعداً گفت که من از بازی دسته امروز راضی شدم. ما در وقت خیلی لازمه گل زدیم. در بعضی بازی‌ها ما ارلینگ هالند را عوض میکردیم. اگر او همه بازی‌های خود را 90 دقیقه در میدان میگذرانید، حالا شماره گل‌هایش باور نکردنی بود. اما این مهم نیست. مهم آن است که هالند ما را خیلی کمک میکند. از این رو او برای ما خیلی مهم است، گفته است پپ گواردیولا. چگونه گفتم این الکه چهارمین خطریک نروژی در نیم موسم فوتبالی است. او همه مرزهای فوتبال را شکسته میکند. 25 گل در 19 بازی. مثلا وان نیستلروی 4 خطریک اولی خود را در 65 بازی انجام داده بود. هلند را در اروپا همکنون ماشین گلزنی میگویند، اما این ماشین گلزنی در قیاس با رونالدو همین قدر فرقیت دارد که زود به قول ویران میشود، یعنی اوسه میبردارد. یوونتوس در جدول سری آ بهر قلابی مالیوی از 15 خال محروم کرده شد. سود فدراسیون فوتبال ایتالیا درخواست پروکورور و عاید جزادهی باشگاه تورینی برای به دست آوردن سرمایه ساخته قانع کرد. پروکورور طلب نمود که از باشگاه یوونتوس 9 خال گرفته شود. زیر این پرونده همچنین باشگاه‌های دیگر سامدوریا، پروورچلی، جنوا، پارما، پیزا، امپولی، نوارا و پسکارا قرار داشتند، اما سود FIGC آنها را بیگناه برآورد. در نهایت سود فدرالی شکایتی ایتالیا در مناسبت سابق رهبریت یوونتوس حکم خود را برآورد. اطلاع می‌دهد کاریر دل اسپورت سابق دیرکتور ورزشی دسته فابیو پاراتیچی از فعالیت فوتبالی با مهلت 2.5 سال محروم کرده شد. سابق پرزیدنت دسته اندره آنلی باشد با مهلت 2 سال محروم شده است. با همین مهلت باشد در ساحه فوتبالی ماوریسیو آریوابنه کار کردن نمیتواند. دیرکتوران دیگری سابق دسته فدریکو کروبینی و پاول ندوید متناسباً با 1 سال و 8 ماه از عملهای فوتبالی محروم گردیدند. بعد بیکار شدن خالها بیانکانری عین حال با 23 خال در زینه نهم جدول سری آ قرار دارد. قابل قید است که یوونتوس میتواند نسبت این قرار شکایتنامه ارسال نماید. یادآور شویم که یوونتوس در بلندکنی ارزش ترانسفری بازیگران عیبدار میشد و معلومات عاید مصرفیات معاش کارمندان را کم ارزیابی نموده، همچنین حجم واقعی معاش بازیگران را تحت مهر مخفی نگاه می‌داشت. پیشتر رهبریت یووه به استعفا رفته بود. اطلاع داده میشد که به انلی، ندوید و رهبران دیگر سابق باشگاه عاید حسابات‌های بردروغ عیبنامه‌ها ارسال کرده می‌شوند. دوستان عزیز، یک اعلان رو به سمعتان میرسونم. میدونم که حالا موسم ترانسفر یا خود گزارش‌های فوتبال بازان آغاز شده است. ایمانبک شادیبکزاد همون نفری که قبلا در کانال ما برنامه ترانسفر در عمل رو پیش میبرد، حالا کانال الهیده خود رو دارد و شما رو هر زمان از گزارش‌های ترانسفری نو آشنا میکند. مرحمت فابریسیو رومانو تاجیک رو پیگیری کنید. من سیلکه کانالش رو در جای شهر میگذارم. من با او 500 ابونچی یا خود پادپیچک به قول گارانتی دادم. همه کسا حاضر کانال رو دستگیری میکنیم و اگر شماره پادپیچک‌های او از 500 زیاد شد، او وعده داد که یک آش شاهانه ضیافت میکند. برای همین یک دستگیری دوستانه. با همین تمام، تا دیدار، خیر.